سرخط خبرها. دعوت دیگر باره پرزیدنت برای ذخیره کردن. بخشی از محدودیت‌ها برای سفر به روسیه باقی میماند. وقف و آزمایی زنان فوتبال باز در دوشنبه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 8 ایول است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود به مناسبت عید قربان بار دیگر از مردم خواسته است که از خرج برزیاد خودداری کنند و مواد غذایی ذخیره نمایند تا در فصل تیر ماه و زمستان به مشکلی دچار نشوند. با تاکید رئیس جمهور تاجیکستان، مردم سیاره حالا در وزن‌ترین و دشوارترین دوره تاریخی خود قرار دارند. رئیس جمهور تاجیکستان در گذشته نیز بارها مردم را به ذخیره کردن دعوت کرده بود. این در حالی است که ساکنان از گرانی نرخ محصولات و دست‌کوتاهی‌شان برای ذخیره نمودن صحبت می‌کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمانی سالها باز در تاجیکستان استراحت رسمی اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها رفته، سپس آنهایی که توان دارند به قربانی و دیگران برای زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویشتن بار می‌روند. پارلمان اروپا از تلفات در جریان تظاهرات در بدخشان ابراز تأسف کرده، حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خشونتبار اعتراضگران، خبرنگاران و دیگر فعالان مدنی محکوم کرده است. شهر خاروق و ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال شاهد تظاهرات مردم ناراضی و عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه بنا به آمار رسمی 16 کس کشته شدند. ساکنان و منابع مستقل شماره قربانیان را تقریبا 40 نفر میگویند. در قطعنامه‌ای که 7 ایول قبول شد، پارلمان اروپا از حکومت تاجیکستان خواسته است به حقوق و آزادی‌های بنیادی آدمان از جمله حقوق به گردهمایی آسایشته و آزادی بیان در بدخشان و گوشه‌های دیگر کشور احترام بگذارد. مقامات تاجیکستان واکنش نکردند، اما در گذشته تظاهرات گروهی از مردم را در خاروق و روشن غیر قانونی و ساکنان ناراضی را عضو گروه‌های جنایی نامیده بودند. وکیلان مجلسی قانونگذاری اتحادیه اروپا روز 7 ایول خواستند مقامات تاجیکستان از استفاده برزیاد نیرو علیه تظاهرگران و تعقیب هدفمندانه زادگان بدخشان خودداری کنند. آنها گفتند از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم همه گونه تعقیب به ضد خبرنگاران، حامیان حقوق انسان، حقوقدانهای مستقل و جامعه شهروندی را بس کنند تا آنها به ممانعت و بدون ترس به کار خود ادامه دهند. وزارت کارهای خارجی روسیه قاعده‌های ورود را به شهروندان خارجی پس از بیکار شدن محدودیت‌های مربوط به کووید 19 شرح داد. طبع خبرگزاری ریا نووستی خبر می‌دهد صرف نظر از بیکار شدن محدودیت‌ها مثل پیشتر به غیر از شناسنامه و روادید در صورت ضرورت باز PCR تست با نتیجه منفی سرایت از کرونا ویروس لازم است. همچنین در وزارت کارهای خارجی اظهار داشتند که از 15 ایول سال روان محدودیت‌های سفر شهروندان روسیه به بیرون از حدود کشور طریق گذرگاه‌های زمینی نیز بیکار می‌شوند. زن‌های فوتبال بازی 4 کشور آسیای مرکزی تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و ازبکستان بار نخست در شهر دوشنبه برای دریافت جام آسیای مرکزی کاف 2022 قوه آزمایی می‌کنند. در این مسابقات ایران هم اشتراک می‌کند. مسابقه از بازی ایران و قرقیزستان امروز 8 ایول آغاز می‌گردد. نگار فضل‌الدین در این باره گزارش می‌دهد. در دوشنبه باری اول مسابقه فوتبالی زنانه برای دریافت جام آسیای مرکزی کاف 2022 برگزار می‌گردد. در این مسابقه تیم‌های ملی 4 کشور آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و همچنین ایران قوه آزمایی می‌کنند. ما در خانه‌مان یعنی در دوشنبه به این مسابقات آمادگی دیدیم 2 هفته قبل. برای چی دیر؟ زیرا که مسابقه‌های دیگر فوتبال زنانه هم شروع شدند. ما تصمیم گرفتیم که تجربه را در وقت بازی حاصل کنند. با قول مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب ترکمنستان در این مسابقات تحت جام آسیای مرکزی کاف 2022 باری اول شرکت می‌ورزد.
камил мингазов мураббии дастаи мунтахаби туркманистон мегӯяд сарфи назар аз ин дастааш омодагии хуб дидааст ва барои рақобат ҳозир аст. мо худро дар ин ҷо рақиби суст ҳисоб намекунем. тавре ки гуфтем, мо ин ҷо барои худамонро санҷидан ва нишон додан омадем. намояндаҳои дигари кишварҳои осиёи марказӣ тимҳои миллии ӯзбекистон ва эронро барандагони эҳтимоли ин мусобиқа медонанд, вале дастаи мунтахаби қирғизистон низ омодагии ҷиддӣ дидааст. мо омодагӣ дидаем ва ба рӯҳияи баланд дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунем. барои мо ин як таҷрибаи бузург аст. бозингарони мо хеле ҷавон ҳастанд ва сарфи назар аз ин омодагии рӯҳӣ хеле хуб доранд. қувваозмоӣ байни тимҳои мунтахаби осиёи марказӣ аз 5 давр иборат буда, бозии нахустин рӯзи 8 июл оғоз мегардад. дар навбати аввал тимҳои мунтахаби қирғизистону эрон вориди майдони рақобат мегарданд. дар тоҷикистон занони футболбоз барои сайқал додани ин нави варзиш имконияти зиёд надоранд. аз як су волидонашон монеи рушд додани ин шуғли духтаронашон мешаванд ва аз сӯи дигар ҷомеа пойбанди одатҳои шарқиёна аст. расонаҳои ҷопон гузориш доданд, ки Шинзо Абе, нахуст вазири пешини ин кишвар, рӯзи ҷумъа, яъне имрӯз дар минтақаи Нара ҳадафи тирандозӣ қарор гирифт ва нишонаҳое аз зинда будан дар он дида намешавад. бар асоси гузоришҳо, роҳбари пешини ҷопон дар ҳоли суханронӣ дар як маъракаи интихоботӣ буд, ки садои тирандозӣ шунида шуд. як манбаи огоҳ аз ҳизби ҳокими либерал-демократӣ, ки Абе низ аз роҳбарони он аст, ба расонаҳои ҷопон гуфтааст, ки оқои Абе аз гарданаш осеб дидааст. аммо хабаргузории Associated Press менависад, ки ӯ ҳангоми афтодан бар замин даст бар синаи худ мегузорад ва дар ҳамон ҳол либосҳои вай пур аз хун мешавад. агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯяд, ҳавои хокбориш ва ғуборолуда то рӯзи 10 июл боқӣ мемонад. хокбориш аз субҳи 4 июл оғоз шуда, тақрибан қисмати аслии Тоҷикистонро фаро гирифтааст. дар сомонаи расмии ниҳод гуфта мешавад, ки рӯзҳои 8 ва 10 июли соли ҷорӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурии чангу ғубор боқӣ мемонад ва дар минтақаҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳии вилояти Суғд, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои типиряхӣ аз эҳтимол дур нест. табибон тавсия медиҳанд, ки нафароне ки гирифтори бемориҳои диққи нафас, фишори баланд ва дил ҳастанд, дар ин рӯзҳо безарурат ба кӯча набароянд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи Хиромон Бақозода ҳамроҳ мебинем. 8 июли соли 2019 мақомот марги 14 зиндонӣ дар роҳ аз Хуҷанд ба Душанберо заҳролудшавӣ аз нон номиданд. бархи хешовандони маҳбусон ба хулосаҳои мақомот шубҳа доранд. қазияе ки чанд моҳ баъди ошӯбҳои пурхушунати зиндонҳои Хуҷанд ва Ваҳдат рух дод, ба вуҷуди мушкилоти ҷиддӣ дар низоми зиндонҳои Тоҷикистон ишора кард. 8 июли соли 2014 маркази обу ҳавошиносии Тоҷикистон бар пояи таҳқиқоте гуфт, аз соли 2004 то 2014 гармоиши иқлим боиси об шудани наздики 1000 пиряғ дар қаламрави ин кишвар шудааст. ин ҳолат боиси камобӣ ва офатҳои бештари табиӣ шуда барои иқтисоди Тоҷикистон зиёновар номида шуд. 8 июли соли 1991 дар Душанбе Овозхон Манижа Сангин таваллуд шудааст. ҳунарманди фаъол ва ҳомии ҳуқуқ, сафири ҳусни нияти Созмони Милали Муттаҳид соли 2021 Русияро дар озмуни байналмилалии Евровидение намояндагӣ кард. ҳунарнамоии духтари тоҷиктабор мавҷи ҳамлаҳои лафзиву интернетии миллатгароҳову нажодпарастонро ба бор овард, вале бисёр намояндагони ҳунару мусиқӣ ба ҳимояти ӯ садобаланд карданд. бонки миллии қурби рубли русиро барои имрӯз 166 сомони 40 дирам муқаррар кардааст. пас аз як моҳи афзоиши қурби рубли русӣ дар баробари сомонӣ, арзиши он дар бонкҳои Тоҷикистон дигарбора поин рафтааст. баръакс, арзиши доллари амрикоӣ таи 2 рӯзи ахир тақрибан ҷойгоҳи пешинаашро гирифтааст.
بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. برایتان استراحت خوب را آرزو مندم. خدا نگهبانتان.